hi ku yini risimu leri a hi ku wena Jeremiah famba byela va misava ku ri rifu ri ta nghena va ku rifu ri ta nghena rifu ri ta nghena rifu ri ta nghena hi ta tlulela hi mafestere se ni twa ku ndyangu lowa mina wa vitana na khungu kona ku loko n'wana nga tshika a va kona nyana wa busy so a naveliwa ngopfu hi kokwani Chauke. Oh, okay. Loko a yimbelela va khidzama la kusuhana hina va langusa kholoko. Yeah. Se loko ni va vitana va fika va tshama hansi vanhu lavaya kambe mhaka yo vava i ku loko ni recorda ni heta ku recorda ni pfumeleleni ni ku a swi hetangi 6 months ku nga tivisiwangi xitiviso xa ku khampani yawa se la ka mina la a ku ri na ntsumi ya ku yimbelela se tanihi ntsumi ya ku yimbelela yi ri kona ni hatle ni va na xivono hi ku hatlisa ni swi vona ku papa loyi a vula leswi na leswi na leswi na leswi se kambe mhaka yo vava i ku loko ni recorda ni heta ku recorda ni pfumeleleni ni ku a swi hetangi 6 months ku nga tivisiwangi xitiviso xa ku khampani yawa kasi a ku ri na xihundla xa ku vanhu va khunguvanyekile va khunguvanyekile khale ka hi tirha a ku endliwi nchumu so ene hi nkarhi walowo hi mhaka leswaku va vutisa sweswo swi fike laha mina ni nga yimisa voko loko ni yimisa voko ni endla so se va ku ka mina Mathosi a mi lava ku vula swin'wana loko swi kona leswi a nga ta swi vula va ku leswi ve nga va swi twisisa vakulukumba lawani swi ri wena wa swi twisisa na se ni ku hoyi mi ni swi twisisa swinene ku tlula pele swi twisisa ngopfu gondzo ra Giyani Mathonsi eka music ra landzela. Hi guys, welcome to Easy on It with Sithole. If you're new to the channel, make sure you subscribe, like, comment, press notification bell. Every time I drop anything, guys, you'll be notified. Namuntlha na nkulu wa munhu guys, hina kutoto tala namuntlha. Namuntlha hina kutoto tala. Ntini lawa ni khale kha vulavula ku ra hayi ta tshama hansi na yini. Xikalabyana xi suka kule guys, xi suka kule xi ku hey interview leyi na yi lava hi fane swi humelela leswi hi nga swi vulavula na mesa loyi wanyani ni kombela ku ri mi tivisa vanhu ku ri n'wina mani mi kumeka kwini a tikweni rihi ya vulavula ni na valandzeri va n'wina. I know i Mathonsi Giyani wa papila so mina ni munhu loyiwani ni tshamaku ka Malamulele a ka tiko ra kokwani Mhinga a mugangeni wa ka Joseph. No mina ka kaya namuntlha na ta ku ri ka vanhu lava va sungula ku mbona because we are mina cause na mi tiva na swi tiva ku ri ku na ti-album to hlaya leti mi nga ti humesa i khale mi ri ka music but ku na vanhu vantshwa va lava ku tiva ku ri xana mhaka ya music yi sungule rini ku humelele yini ku za n'wina mi sungurile leswi swa music and a ku ri swi sungule rini kahle mhaka music. Yeah man, hey timhaka ta music ti sungule khale ti sungule khale loko ni tsundzuka a ndakunyana i nga ri swin'wana swa vo 93 timhaka ta music ti sungule vo 93 loko swa ha sungula ku yo va na xivono vanhu lava hi nga amukela hosi Xikwembu se a ku heteleleni loko ni ka ni khongela ka kereke leyi ni khongela ka yona ni kume xivono xi vuyelela xivono lexiwani a xi hlamusela timhaka ta leswaku ni fanele ni yisa rito amahlweni kumbe ni yisa rito eka vanhu so lexi nga hetelela xi humelela ku ni swi vone njhani
ni tsundzuka loko ni ya hlamusela xivono ka papa lava nga ni khuvula mina ni khuluwe hi mfundhisi Bishop Tshana so ni lora kumbe ni vona nambu wu ka wu tlula ku ri na mati mo khuluka se ni yime laya ni hoxa xinjovo ni phasa hlampfi mara ni phasa hlampfi yo basa ni yi chela rihleleni ni phasa hlampfi yo basa ni hoxa a rihleleni rihlelo za ri tala so swi vuya ko tala ka mina so ni ya vulavula na murhangeri wa mina so a ku heteleleni va ni byela timhaka ta ku swi vula ku u ta va mphasi wa vanhu yani okay so kusuka kwalaho loko va ha vulavule sweswo ku u ta va mphasi wa vanhu loko se ku vuya xivono xa mampela ni byeriwa timhaka ta ku hlengeleta vanhu ni honisa hlengeleta vanhu ni honisa hlengeleta vanhu ni honisa ni ya fika laha ni nga kombela futhi mhaka ya swaku a ni swilo swi endliwa hi milawu kombela ka papa luya papa lavaya va ni hlamusela timhaka ta ku no yindlu ya ku khongela leyi mi ta sungula kona swi ta ya hi wena ku u lava vanhu vangani se munhu wo sungula lowu ni nga n'wi langutisa i Rickson Good Rickson Good na makwavu Khoni Good hambileswi a nga ti hundzela misaveni moya wa yena wu tlheli ku ri a ri munhu wa ku yimbelela swinene so ni kota ku hlavula lavan'wana ni va hlanganisa vanhu lava va ri kona a va ri 24 leyiwani i group ya n'wina ya vanhu lava lava a va ri kona lava ni nga va selecta for ku yimbelela okay so loko ni va selectile va hlangana va ri 24 hi sungula ku tirha ni voni ngo se xikwembu xi tela ku hlamarisa laha ni nga tshemba ku ri swilo leswi a ni kombiwa swona hi xikwembu i ntiyiso ni tsundzuka loko vanhu va ka va tirha va ri 24 a ni swi kota ku huma ni ya ehandle a ni swi twa ku mani u miyerile mara va ri 24 va ka va yimbelela ka tiphati to hambana ni ku ri hi leswi mi nga hlawutelisa swona ma swi twa ku ri hayi mani i nga ri mani a nga ha le ku yimbeleleni va ri 24 va ri 24 wa leswa swo tumbe munghana phati ni tsundzuka lava va yimbelela soprano a va ri vanharhu the late Khoni loyi ni vulavula ku yena a yimbelela alto so mara lava yimbelela soprano a va ri vanharhu a ku ri Maria a nga makwenu wa mina wo hetelela ka mhani ku ri Sophie a ri ndyangu hi nkarhi wa kona and then ku ri Miriam Chauke ka ta Mhlupheki vanhu lavaya va ri vanharhu a ni swi kota ku twa ku un'wana u miyerile a xikarhi ka vona nga ri ku yimbelelela ka soprano liya so kusuka kwalaho hi phusha ya mahlweni so xikwembu xi engeta xi ni dyondzisa dyondzo ku ri swilo leswiwani ku swi ya mahlweni lava munhu loyi a nga ta fanele a endla ku vuyimbeleri byi kota ku twala ka tiko hinkwaro kumbe ka misava hinkwayo se ni vulavula timhaka to ta ku recordings loko ma ha sungula a ko va group ya 24 leyi munhu mi nga yi selecta lava ni nga va selecta se sweswiwani se ni ha graduated from just ku record akerekeni okay loko ni tshamile ku ta xivono lexiwani ni dyondzisiwa timhaka ta leswaku ku na Chauke a ku heteleleni ni twa rito ra kulukumba wa munhu Dr. Thomas Chauke so ni suka ni ya ka vona ni fambe ni ri nexe ni tshame masiku yo tala a mutini lowu wa ka Chauke ni ka ni lava ku va kuma kambe ni nga swi koti ku va kuma loko ni nga hembi swi nga endla na lembe ku ya ka lembe na hafu every time loko miya loko ni pfuka nampundzu hi mhaka leswaku a ni lerisiwa ku ri ni famba ni fika ni tshama se a ni tivi ku a yi dyondzo ya njhani leyi endla ku ni nga va kumi loko va ku ri va yi va tshama more than lembe hayi ku ri a va tshama kona va vula ku ri a va ri ku va laveni va nga ri ku va kumeni nkarhi hinkwawo loko vana va suka kaya va ku va le dokodela va va kuma so mi nga twi nga ri a vo tshama kona
avo nga tshama kona it is so mara aku heteleleni ni tinta kuma ku dokodela va kona okay kambe a swi nga koteki ku va vona hi mhaka ku ri a va tshama studio nkarhi hinkwawo a va ri vanhu va busy lero loko ku ve ku u va lava a wu fane hina hi nge se swi tivi a va fanele u endla appointment yeah so loko ni tsundzuka kahle a ku heteleleni ke ntwelo wa vusiwana hi ku njalo va mhani a va va byela ku yaluya u vuyile yaluya u kona se va ku a ngheni okay ndzi tweni katekile ndzi tweni katekile ni nghena le a va ri kona hi fike hi tshama ni va pfuxela loko ni heta ku va pfuxela va ri ka mina hi mi pfuna hi yini se ni ku no ma ni na xivono lexi xi ni fisaka leswaku ni fanele ni yimbelela va hatlisi va ni vutisa ku u yimbelela swilo swa njhani ni ku i gospel se ve nge ka mina se u yimbelela u ri wexe ni ku hayi na van'wana va ku yimbelela la a studio xa mina swi endla 45 rand hour yeah 45 rand hour se swi ta vula ku ri loko we u fane u ta mi ta sungula mi buka studio ivi mi ta yimbelela studio session hi mukhuva lowu swi komba ku ri se a va ni pfumelela a va zangi va ni jikajikisa va ni yisa hala na hala so ya ni ve ni suka ni tsakile ni vuya kaya at least masitwa ku se mi ya tirhela a henhla ka yini ni vuya kaya ni fika ni nyika report ka lava 24 hey ku WhatsApp lokulukumba hayi but hey ku WhatsApp va ta yi recognize yeah hey ku WhatsApp lokulu man yeah and then ako heteleleni from sorry kumngena lomu from 93 loko mi ta va mfumini loko mi ya ka dokodela ma sungula ku ri a ku ri lembe mani ya loko ni ya ka dokodela loko ni swi cheka kahle ku hi sungule ku recorda hi 2011 okay ya ku sungule ku recorda hi 2011 nkarhi lowun'wani kusuka le ndzhaku leyi kusukusela kwaleni ya ka 93 yeah swi ri a hi ri busy ka hi chukana na timhaka ta ku swilo leswi hi swi endlaku swa twala or a swi twali na so a ku heteleleni loko hi va kumile hi nkarhi walowo va vhele va ku xikan'wekan'we loko swi tikomba ingaku a va ri munhu lava langutiseni timhaka ta ku va fanele va va na munhu wa gospel aka group ya vona so ni tikume ni ri wa kateko ku va vhele va ni byela sweswo va ku a hi sunguleni ku recorda na mahungu lamanene ku recorda hi awara i 45 rand mi hlamusela team ni hlamusela team yi swi twa swi kahle man ni tsundzuka tatani Xembete a va ha ri na movha liya ya taxi yo tshuka a yi drive-wa hi Hitler Ntavana hi vhela hi buka man yi tala phela mi tele ku tlula taxi pe hi famba hi ya kona loko hi fika hi kuma swa ku kamara ritsongo kamara ritsongo team yi tele ya ku tele so hi n'wana un'wana la ku twala n'wana na un'wana la ku nghena a vona na mutotiwa Dr. Thomas n'wana un'wana la ku ya nghena a khumba ngopfu hi tlimbana kwalahaya so va fika va ku Mathosi u fikile ni ku ni fikile va ku ya a hi sunguleni ni tsundzuka a hi buke nkarhi wa 9 hambileswi hi nga fika late ku a hi nga swi tivi kambe leswi a hi bukile se a yi ka yi charger hi fike swin'wana swo past 10 so hi fika hi nghena loko hi fika hi nghena ni tsundzuka va ku phela a hi swi tivi leswi mi taka ku swi endleni hi lava ku swi twa ku hi leswa njhani so ku sungula mina ni thinda team ya mina ni tsundzuka a ku yimbeleliwa ngoma yin'wana ku
wena sathana se lava nghenaka va ku u ta twa ku vava sathana u ta twa ku vava se ni vona dokodela va ku i hloko se loko va twa vanhu va nghena laya va kuma swa ku ku na nyiko yikulukumba se va tirha na hina swi teke nkarhi ku fika lawani dokodela va nge teka hina ku na studio lexi ku na khampani leyi lava ku ni teka se loko ku ri na khampani leyi lava ku ni teka like a record label. Yeah. So va hi byela hi task so hi tsaka swinene hi tsaka ngopfu loko hi lava ku nghena tinyimpi ta le ku yimbeleleni a hi ti tivi hi nga ku dokodela a ku ri na timhaka tetiya a nga ku kumbexana vo huma kumbe ka njhani a swa ha endlangi laya ka khampani liya and then a ku heteleleni swi teka nkarhi ni ta kuma leswaku tlhontlho lowu nghenelelaku i tlhontlho wa ku group se yi sungula ku tlhatlheka hi mhaka ka va themba leswaku hi nkarhi walowo ha rhikhoda ku tika mara hambi swi ri tano ku kumekile ku sala vanhu va 12 ka 24 ku sala vanhu va 12 hi tirhile swinene na vanhu lava 12 va fika lavani va helaka ku tshemba vanhu a swi nga endleki kasi wena u yisa kwihi wo pe ku yimbelela siku na siku ene a hi le ku endleni ka nchumu ku ya mahlweni va hi vitana futhi tata Nchawuka loko va hi vitana hi tlhelela hi nkarhi walowo a ku ri na nkateko lowukulukumba wa ku se laya a ni hlawurile na vanhu lava fanelaka va ta ni pfuna ku yimbelela hi mhaka ku swo tala no yimbelela nexe and a swi tikomba nga ku swi na xihlawuhlawu xikarhi kambe va ka va rilela timhaka ta ku nga endleka yini va nga fikelela ku na vo va nghenelela hlawule van'wani va vona laya wo fana na Khoni Chauke a ku ri na kun'wana lomu a wu vulavulela kona ni tsundzuka na Zakaria loko hi ka hi endla ngoma rin'wana na yena a nghenelela a yimbelela a fanisela hi vuchumayela kwalaya Khoni Chauke n'wana dokodela Khoni Chauke i makwenu wa Rexon Gulu so kusuka kwalaho ku kumeka ku cinciwa futhi khampani ku na khampani yin'wana yi lavaka futhi i nga ku loko ni nga hoxisi i Karibu so hi nkarhi lowuwani Tatana Matonzi mi like group ya n'wina yi vitaniwa yini hi nkarhi lowu busy mi lo ku hlekeni mi endla ti-up and down mhaka yona le ku ri group leyiwani kususela ka 24 ivi yi ya ka 12 hi yona leyi a yi ri ku hlupheni ngopfu ku tlula mpimo hi mhaka ya ku ri group liya a yi nga ri na vito a yi nga ri na vito hina lava ku rhikhoda swi hela so loko hi tirhile loko ka hi tshembisiwa hi nkarhi walowo swi fika futhi swi tsanda leswi nga fika swi tsandzisa i mhaka ya ku group se a yi hahluka group a yi divide-ana hi le xikarhi a ni fanele ni vulavula ntiyiso na yona yaleyo ya 12 group a yi divide-ana hi xikarhi yaleyo ya 12 so loko yi divide-ana le xikarhi swi endli ku swi tikomba nga ko va na swivulavula swo karhi na leswiya swi nghenelelaku group yo vuya yi yima yi tsandeka hi mhaka ku hi nkarhi wa kona se a ni ri na matimba mara a ma ri matsongo hi mhaka ku ri se a ku nghenelela kokwani Chauke Rexon Chauke makwerhu se a kume nkarhi wa ku na yena a yimbelela tinsimu ni tsundzuka loko a ka a yimbelela yena a yimbelela tinsimu a ti ri 10 yena a yimbelela tinsimu ta 6 sweswi masiku lama hina ya swi vitana ku EP a yimbelela 6 wa tinsimu mina a ni yimbelela 4 se
ni kuma swa tika for ku join music okay namtwisisa so swi kuma swa tika minkarhi yin'wana a nga kumeki swi va hi ndlela yaleyo mara ni fikela ni nga vona ku ri loko se va hi kombela futhi ku ri khampani ya hi lava hi nkarhi wolowo futhi a yi lava hi nkarhi wa hatlisa swinene ni n'wi komberile ku ri a ya vulavula na mungameri wa hina sweswi EGT Chauke so a va fikangi va hi fela mona loko hi vone ingaku swa timali swi ta hi tikela se hi va na miehleketo ya ku leswi vona va nga tichere hi nkarhi wolowo swi la ta vula ku va nga swi kota ku hi hakelela swin'wana swa timali hi ku vona ku studio a xi durha hi mhaka ku ni tsundzuka loko hi ya a studio a swi endleka hi yimbelela tinghoma timbirhi kusukela hi 10 ku ya fika hi 12 or 1 navusiku ene ku fanele ku hakeriwa hi ku awara yin'wana na yin'wana a yi ri 45 rand ende hayi ku molo ku ngheniseni ka mahale ku hambi xavisa nchumu aka ha zamiwa mara hambi swi ri tani kwala ndleleni laha se swi nga fika swi tika hi laha tatani Chauke va nga humesa timhaka ta ku no ku rhekhoda mi nga rhekhoda mara mina problem problem ya n'wina i ku loko mi nga mi tirha sweswi mi tirha hi tlhelo rin'we ku ri loko mi yimbelela mi vulavula hi nchumu xo karhi a risi'wini mi za mi ya heta ma ha vulavula hi xilo xexo se ka music a swi laveki ka music a swi laveki loko ku ve ku ri ha yimbelela hi ku vonaniwa ta hosi Yesu hi ta ku vonaniwa ta hosi Yesu risimu ri za ri hela se va sungula ku hela mbilu ni tsundzuka a hi yimbelela risimu rin'wana hi ku vafundise chumayela au chumayela evangeli sa ifane va chumayela evangeli no mi ya rekhodiwa hi mina ni munhu kulukumba mina ka music se va ta va ni mi dyondzisa nchumu cincani swilo leswiwa hi laha se group yi nga ha hluka kona kwalaho problem yi ku ri vanhu na vona a va la ku pfumelela ncinco lowu nga kona va ha khomeleli ka leswi vona va tivaka swona ku hi swo ku yimbelela no lexi a xi hlupha i mhaka ya ku nyiko ya ku yimbelela ya xivono a yi ri na munhu swi tina n'wini lavan'wana lava i valandzeri vo landzela la kambe va lava swilo swi hatla swi vupfa so loko ku va na nyimpi ya ku hi fanele hi cinca tinghoma se va vutisile vona loko se hi fika hala kaya ku hayi munhu loyi wa hi kakayisa kutani malembe na malembe a hi rekhodi se hi ta ti cinca njhani tinghoma hi cincisa ku yini se la ka mina laha a ku ri na ntsumi ya ku yimbelela se tanihileswi ntsumi ya ku yimbelela yi ri kona ni hatle ni va na xivono hi ku hatlisa ni swi vona ku papa loyi a vula leswi na leswi na leswi na leswi se ni ringete ku kombisana na vona ni kuma swa ku swa tika hi mhaka ku se group ya ha hluka ivi group yi vhela yi ha hluka yi ha hlukisa leswiwani mina se a ni swi vonile ku group ya ha hluka ni ya va na ndyangu wa mina mina a ni ri na vavasati vambirhi ku nga Mankhesani va ha ri kona na sweswi and then ku va na Mandlisani ya na vona n'we wa vona a wu etleli ku rula hi mhaka ku a va ha ri kona sweswi so a ku heteleleni loko ni teka ndyangu lowu wa mina ni lave ku a khoneni hi endla leswi mina hi ku ni munhu wa tingana lero a ni nga ta swi kota ku vulavula mahlweni ka group ku leswi group ni yi vona ku yi ka yi ha hluka a hi tshikeni njhani swi nge te yini lo sungula na ndyangu ni sungula ku va kombeta ni tsundzuka risimu ro sungula a hi ri yimbelela a hi ku
a hi ku yini risimu leriya a hi ku wena Jeremaya famba byela va misava ku ri rifu ri ta nghena ka ku rifu ri ta nghena rifu ri ta nghena rifu ri ta nghena hi ta tlulela hi mafestere se ni twa ku eyi ndyangu lowa mina wa se ni lava phati ya vu-two hi ku se a ni swi twisise khale ni lava phati ya vu-two ni ku tanihileswi loko hi ka hi tirha la mina ni tirha kona hi tirha hi matsalwa laha hi tirhaka kona hi tirha hi tibuku ta vukhongeri se hi ku n'wina vamanana dyondzisani lavatsongo mi va dyondzisa ku rila va ku va dyondziseni ku rila hi mhaka ya ku sungula i rifu va dyondziseni ku rila va dyondziseni ku rila va dyondziseni ku rila ya swo fana loko ti hlanganisiwa loyi a ka a rhangelaka hi rito ro bonga leriya u fanele a hlamusela ku loko va za va dyondzisiwa ku rila swi vula ku ri ku ta kota ku lahliwa kahle ku nga vi na tihuwa se swi fanele swi joyinana se kasi impela a ni vona xivono xa kahle hi mhaka ya ku ku sungule Chauke Rexon ni n'wi twa a ni kombela a ndzhaka loko hi lavile tatani GT ku ri va ta hi pfuna so ni n'wi twa a ni kombela a ni kombela ku ri u ta ni pfuna ku rhekhoda ni vele ku swilo swi tshami hi ndlela ya rona se ni n'wi vutisa ku hi rhekhoda kwini a ni byela hi timhaka ta va DJ Choir se hi mhaka leswaku a ni ri na moya wa tingana a ni ri na moya wa tingana ku ri loko se manjeni hi vonaka hi ka hi rhekhoda ene hi lavi ku ri kumbe munhu a ta hi pfuna na mali yakwe se swi ta endlisa ku yini swilo leswiwani ni chava leswaku hi ndlela yin'wani a hi nga ha swi koti ku nghena studio ene tikhaphani ta ka ta hi xungeta pastor ta hi xungeta ta hi lava tatani Chauke ku va ka va zama hi vona va zamaka ku ri i nga ri ku nga pfuleka kun'wanyana mi tekiwe so ni voni yi ri chasi ya kahle se mara hi nkarhi wolowo group a yi tikomaka ku ya hlangana futhi loko yi hlangana futhi ku yiwa amahlweni ku ze ku fika lawani ku nga ngheniwi a studio se swi tikomba ingaku hi nkarhi wolowo hi ta fanele hi rhekhoda se swi fike lawani ku nga se a ku hakeriwa na timali ni tsundzuka mali leyi nga hakeriwa ni yo yi twa a ni yi vonanga le ka tatani Chauke ka dokodela ni tiva ku hakeriwa 6,000 no swi twa a ni swi tivi so mara a xi ni hlamarisa a ti ri timhaka ta ku tanihi leader why ni nga vi kona loko mali yi hakeriwa se ni vhele swi vona hayi ingaku ku na maxangu ndhawu va nga tata ni vona ni ta fanele ni tirha swinene na muti lowu wa mina ku ri loko swi antswa swilo swi tsandza ni ta huma hi yin'wana ndlela ya ni vona Xikwembu xi ni pfuna swinene ku yimbeleriwa tinsimu ta 10 leti a ti yimbeleriwe na ti yimbeleriwa hi ndlela ya xiyimo xa le henhla xo antswa swinene se hambi swi ri tano swi fike lawani hi ngete loko se hi fika hi la ku ta rhekhoda loko khampani se yi la ku hi teka loko hi la ku rhekhoda as a group loko hi fika laya hi tirhile na tatani Chauke hi tirha tatani Chauke dokodela se dokodela a fika wa ku noma ni tsundzuxile la ka n'wina lawani ni ku swilo leswiwani mi swi yimbelelaka mi nga yimbeleli swilo xin'we yimbelelani swilo swo hambana and n'wina na ndyangu already se mi sungurile tinsimu ta 10 ti kona and then loko ni fanele ni swi hoxa
ka group se a ni alela leswaku a ni nga ha ri na rito ka group ya a ni nga ha ri na rito mara a ku heteleleni lexi nga ni tsakisa swinene i mhaka ya ku Xikwembu a xi tirha hi tipulani ta xona na namuntlha Xikwembu na xi khensa ya ni khensa Xikwembu swinene hi mhaka ku Xikwembu xi ni tlakusile swinene hi ku a ku heteleleni xi nga humelela va lavi ku tiva lavan'wana kwa leswi tatani Chauke mi swi vulavulaka hina a hi swi twisisi kasi a ku ri na xihundla xa ku vanhu va khunguvanyekile va khunguvanyekile khale ka hi tirha a ku endliwi nchumu so ene hi nkarhi wolowo hi mhaka leswaku na timali ti hakeriwile a va ri na miehleketo so loko swi ka swi tsandzisa sweswo tatani Chauke va ka va vutisa sweswo swi fike laha mina ni nga yimisa voko loko ni yimisa voko ni endla so se va ku ka mina Mathonsi a mi lava ku vula swin'wana loko swikolo swa lava swi va ku leswi mi nga va swi twisisa vakulukumba lawani swi ri wena wa swi twisisa na se ni ku hoyi mi ni swi twisisa swinene ku tlula pele swi twisisa ngopfu se na lava kulukumba se loko ni ku ni swi twisisa swinene hi mhaka ya ku ri hi alelanile ku ri hi tirha hi swona se tatani Chauke venga se hi swihi leswi wena i nge wa swi twisisa na i nga hetela na swona se ni kombela ndyangu manje ni vitana ndyangu ka ndyangu munhu loyi a nga va mahlweni a rhekhoda ngoma ya papila ra kanana i Mandrisa se ene a va ri na voice ya kahle a ni themba se ni ku hayi mani wu sala ni teka Mandrisa lavan'wana va ha ri kona a hi vulavula laya a phakati hi ri 3 a ku ri mina tatani Chauke Dokodela Thomas Chauke tatani Chauke GT na Rexon Group swi ri a hi ri 4 so loko ha vulavula kwalaho venge hi kombi ku ri vula ku endleka yini leswi nga swona se lava va teka mavoko ya ku tala se ni vitana Dunsana ni vitana Kinos Good ni vitana kata Rexon Good Man Basani ivi ni vitana na Khungu kona kulukumba un'wana nga tshika a va kona nyana wa busy so a naveliwa ngopfu hi kokwani Chauke loko a yimbelela va khidzama la kusuhana na hina va langusa kholokolo se loko ni va vitana va fika va tshama hansi vanhu lavaya va ku hayi mi vitaniwa hi Mathonsi a mi vitaniwi hi se ni ku ka vona a hi mhaka yo tika ko vona ximakana la se a ni ta kombela ku ri loko no tshika no suma risimu tshikani Mandrisa ni va yimbelela loko va nghena kan'we ra vumbirhi va landzeli na loko va ta vuya ni ku i voko n'wina miyelana loko va nghena kan'we ra vumbirhi va landzeli phela ni teka risimu loko ni teka ngoma ni tsundzuka ni teka rona ri ra ku ri Furtangela va ri khawulela lavan'wana va nghena ku dzingini ka laha ndzeni la studio se ka ha ri na mhaka ya ku hi le ku fambeni hi ndlela yaliya ya yin'we a ve se swi twisisa se ni yimisa vona va miyela loko va miyela ni nghena tanihi mina wo gungulela komba ku direction ku ya kwihi va nghena loko va nghena ni tlulela ka xiyenge xa vumbirhi va nghena kan'we lava va nghena hi phusha hi leswiya se ni vona dokodela va sungula ku hi leswi leswi a ni vulavula hi swona va sungula nhloko loko va sungula ku enhloko ni ku swa endla se swi le ku endleni se a ku heteleleni va ku yimani swi lunghile se va humesa lavan'wana va famba va vutisa xivutiso va ku leswi ni vulavulaka hi swona hi leswi se lavambirhi tatani Chauke na tatani Chauke lexi va nga xi hlamula vo hlamula timhaka ta ku hina a hi swi tivi leswi se va ku kasi a mi vulavuli na ni ku hayi na va byela vanhu lava mara a na ha ri na rito se tanihi munhu loyi a khome xivono swi vula ku hi ndlela yin'wani hi mhaka ku khampani yi le ku hi laveni hi nkarhi walowo a swi vula ku
mana mani nga shleketi mara asuvula ku tatani Chauke hi ku se va hembile Dr. Thomas Chauke swi ta vula ku hi vola va fanele va hleketa ku i xini xi fanele ku endliwa hi nkarhi walowo se venge ka mina venge ka hina hi ri vanharhu ha famba swi loko mi famba mi ya kaya mi ya tirha na Mathosi ku Mathosi hi yena nga na xivono tijika tuvuya kwala hafuthi ende vakulukumba lavaya hayi mani a no va poyila amoyeni a no va poyile moyeni mhaka leyi va yi tiva leyi va yi tiva mhaka leyiwani so a ku heteleleni loko hi suka hi vuya kaya group sa hi hahlukile futhi hi ku loko se hi ta fika la kaya se ho twa va ka va yimbelela a va hi tivisi ho twa va ka va yimbelela a va hi tivisi se handla ka sweswo ni tshame vhiki ku endliwa vhiki ra vumbirhi ku va vhiki ra vunharhu loko hayi ni nge ni tlhelela leyi xikwembu xi nga ni komba kona se ni tlhelela ni fika ni tshama hansi na kulukumba luyani ku ni twa ku ri na ku tika hi mhaka ku swi ri xivono xa mina a xi nga tirhi ka vakulukumba lavaya ende wa swi tsundzuka kahle hosi ya mina loyi i nga n'wi vona ku gidela malembe hi mina so mina ni voni ingaku leswi u nga swi twisisa leswi ni swi endlaka ni laveli ndlela ya ku mina ni kota ku famba a ku ta yimbelela va mani ni ku hayi u nga vileli vo yimbelela wena ni pfumeleli ni hundza ni famba a ku se u ta hundza njhani hi mhaka ku ri lavaya vakulukumba lava a wu fanele u vulavula na vona ni ku hayi a hi tshikisa vakulukumba lavaya wena loko i lava leswaku mina ni yisa mahlweni leswi i nga swi twa swi ri kahle ni yisi mahlweni ende n'wina mi ya veka information leyiwani mahlweni ka dokodela after loko se mitweni van'wani va sungule ku yimbelela so ni swi vona ku hayi i nga ku sensalele ndzhaku ku na timhaka ta ku huma ka album leyi huma ka DJ Choir ya Rexon Chauke se a yi ri kona se a yi humile se a yi ri kona se ni vona swa tswa mani loko ni ka ni vulavula na kulukumba luya se kulukumba luya a nge se tinghoma ta wena leti u ti yimbelelaka hi tihi hi xa mundzuku ni pfuka ni tlhelela futhi se a ni khomele xi lexi venge i demo because mi tele mi record 10 na ndyangu mi teka miveke so ni teka demo liya ni famba na yona a hi hlangana na tatani Chauke Rexon le ka Matsumisi nga ri va ri Thomas Matsumisi ka Matiyana Thomas Matsumisi so ni teka demo liya ni famba na yona loko ni fika ni kuma mukhalabye hayi a va nge se pfuka va ta pfuka vanhu kuma ku hayi ni va tshamerile va teka ku va pfula movha loko va pfula movha va teka demo liya va yi hoxa loko va yi hoxa hi tshama se a ka ha vulavuriwi hi ngisa demo no twa va ku vitana vanhu va wena lexi ni nga ta xi endla mina ni ta endla ku ri lavaya loko va ta hi mhaka ku loko ku hakeriwa mali a ni ku vonani se lavaya loko va ta siku va nga ta hi rona va ta fika va tirha hi mali ya vona va ya mahlweni va ta fika va tirha hi mali ya vona liya ya 6,000 va ya amahlweni se wena sweswi ni kombela ku ku pfuna wa ni pfumelela na ni ku hoya ku na thirawu mina ni yimele ku pfuniwa ni loko ni yi ta laha a ni tela ku ta pfuniwa a ni ta hi xirilo laha se va ku alright vitana vanhu va wena so hi siku leri tlhandlamaka ni tlhelela futhi nyani ya fika na vanhu va mina a hi ri 8 loko hi fika hi sungula ku yimbelela a swi khomani un'wana u yimbelela ya le un'wana a yimbelela ya le lava ku nga rikhodwa demo na vona a ni rikhoda na ndyangu a ni rikhoda na ndyangu se ni lavi ku swi va na matimbanyana hi team hi mhaka ya ku loko ni swi sungula ni vone xikwembu xi ku ni hlengeleta vanhu se ni vona nga ku loko se va ri 8 ni ta va ni sungule ku hlengeleta se va ta va ringela loko hi fika leyi n'wana u yimbelela yale n'wana a yimbelela yale Chauke va n'wi no hayi la studio xa mina a ni ri lavi thyaka leri mi ri endlaka tlhela hi tsutsuma hi vuya ni fika ni tshama hansi ni ku ni pfuka hi siku leri tlhandlama ku futa loko ni ya fika a pfuka ku lumba luya se a nge ka mina se ni karhateliwa yini Mathosi ni te famba ni mi ya
Ya lunghisa swilo swa n'wina. Ni ku hayi ma. Mina ni na xivono. Mina ni na xivono loko ni tlele ni swi vone kahle ni tlhela ni swi twisisa. Loko ho tirhisa munhu un'we ke. Ku suma tinsimu leti. Ku yimbelela swilo hinkwaswo. Oh, okay, yeah. Ku yimbelela swilo hinkwaswo. Ku ri munhu loyi i fanele a beka swilo leswi hinkwaswo a ri wun'we. Se Dr. Thomas Chauke ku venge ka mina a ni chava ku hahlula team ya wena swa endla sweswo swi vula hi swona swi fanele ku hi tirhisa swona se na va vutisa ni ku mara hi nga tirhisa wihi ka vanhu lava va ri kona laha la ku twa ku va ri va vonile vanhu lava i mana va nga n'wi hlawulaka hi mhaka ku ni na ku chava ka ku ni ta teka wun'wani a ya fika a nga endli swona a fambula kambe team ya n'wina ya se va ku lowo tshuka loya lowo tshuka wa xidudlanyana loya se ni ku wihi wa kona va ku kona n'wana wa ku yimbelela ngopfu wa xidudlanyana loya u rhandza ku hleka loya se ni ku hayi yaloya a hi nghamu ya mina i nghamu ya Rexon Good se a nge very sana a swi tivi ku ta hlawula wena se n'wi ni fika laha kaya ni fika ku n'wi byela ndyangu va swi twisisa se ni swi vona ku hayi va fanele va famba va ri vambirhi hi mhaka ku ri a ni fanelanga ni va holovisa ni hi mhaka ku loko no teka wun'we ni famba na yena ku vi na lowu n'wana u tirhile hayi ni tshova ndyangu wa mina ni tshova ndyangu ni ku a swi ta vonaka kwale ta hlawuliwa kwale laha nga yena ta vona pambili hi suka hi ya kona loko hi fika se hi 3 fika hi nghena hi vumavumanyana kwalaya hi vumavumanyana se ku na risimu rin'wana leri a ri rekhodiwa hi Manuhu a ri fanele rekhodiwa hi Manuhu a va ri leader vona va fanele va ri fambisa ti-backing ti va landa va ri fambisa se loko va sungula ku ri fambisa risimu leriya va ri fambisa risimu leriya hi laha kokwani Chauke va nga vona timhaka to ka ti nga ri kahle ku se a ni tele mbilu ni ya fika ni tshama na ngamu lavakulukumba ni ku kasi leswi ya kaya imbelerisaka swona wena mani u chava leswi wa tindleveni na swiyini u chava yini wena va juluka nhompfu yi sungula ku huma swimatana hi kun'wana laha so swi vhela swi ni tisa sweswiya tinghoma ti famba hi tikuma hi tsakile se a hungisela kunene ku ta humelela yini ku le ku fambeni okay Papila volume 1 ro mean hit after hit never miss a hit from track number 1 until track number last ti njamba ntsena then lexi na tambusa xona ku ri veteri ni pfumeleli dokodela ni pfumeleli ni pfuna so leswi ndava ku mi ta ka mi leka kun'wanyana okay va mutekeni yi humini album yi huma a hansi ka Giyani Mathonsi kumbe yi huma a hansi ka record label ya vona mi sayinile deal na vona ku ri mi ta hamba mi humeseriwa ti-album hi vona ku humelela yini after that mani loko ni tsundzuka loko ni nga endli xihoxo swi lava ku ta vula ku tisi wo helela dokodela a va ni hlamuselangi hi timhaka ta ku sayina contract na vona kambe lexi va nga xi vula va ni hlamusele timhaka ta ku ni sayina contract na CCP record company so loko va nga ni hlamusele sweswo va ni byele leswaku va ta ku ta lava munhu la a nga ta ni kombisa timhaka to sayina vona va ngheneleli ka swilo sweswo ni tsundzuka va nyika book leyi ni fanelaka ni ya sayina ka yona ku ka hi nga tivi nchumu mani ni fambe ni lava hi mhaka ku ri a ni ku pfumala vutlhari swin'wana phela u fanele loko swi endla u swi twisisa ku swi fanele swi endliwa hi va mani kumbe ku lavalava na ku kombiwa ku fanele endleka kota ku twisisa timhaka to mbuyelo ya fambisa ku yini eka nkarhi lowu ni nga lavana na tatani Xitlhavani Gwitsi so loko hi tshame hansi na tatani Xitlhavani Gwitsi hi kombisana
ku ri kuna buku leyiwani yi lava ku recordiwa yi lava ku sayiniwa yi huma ka khampani ya CCP na vona va twi swi ri kahle ngopfu se va ni pfuna ku sayina loko va ni pfuna ku sayina ni tsundzuka a ku na swo tala leswi nga vulavuriwa lexi ni nga xi twa ku yo mhaka ya ku loko u hetelela ku sayina sweswi swi lava ta ku leswaku u fanele u yimela xiviko xa ku u ta rhikhoda rini okay hi marito man'wani ni ta rhikhoda rini album ya wungani ya vumbirhi se because ya already humi via CCP ya se a ya ha lava ku huma loko se manjeni ku fanele ku sayiniwa swi ri se a yi famba hi nkarhi wolowo okay so ivi ku sayiniwile loko ku sayiniwa ni pfuniwa hi tatani Xitlhavani and then hi makumu swi va swi helele kwalaho a na ha twangi nchumu leswi nga swi fanelaka ku endliwa swi ka swi huma khampanini njhani leswi ni nga swi kuma ku yo va mhaka ya ku khamphani yi ri a wu fanele u rhikhoda after 5 years se loko va ni hlamusele sweswo va hetelele va ku nyiko vulawulerile na khamphani swi lava ta vula ku u ta fanele u rhikhoda 3 years hi ku 5 years yi tele ngopfu u ta kontraka ya wena yi ta yimela 3 years loko 3 years yi herile u ta rhikhoda album ya vumbirhi se hambiswiritano sweswo ni swi vutisile ku swi lava ta vula leswaku ka 3 years leyiwani ni va ni ka ni prepare ku lava ku ta humesa album ya vumbirhi na va ku se mara i khamphani leyi nga ta ku tsundzuxa loko ku ve ku album yi nga talangi kahle swi lava ta vula ku u ta rhikhoda loko se khamphani yi ku tsundzuxa hi marito man'wani ni nga tshama 7 years ni nga tshama 6 years ni nga tshama 2 years so ni nga tshama 1 year so leswi swa contract na swona okay mi khamphani yi fane yi mi byela ku ri rhikhodani another album hi ku ya hi ku liya yin'wanyana a ya ha ri ku performini no loko album leya yi pfumeleriwa ka va khamphani ku yi nghenisa hi le va nga kona swi vula ku hambiloko a yo endla lembe rin'we loko yi va endlela mali a va ta ni vitana va ku hi lava rhikhoda hi marito man'wani va herisa contract leya ya 3 years yi hunduka 3 years mara ku ri lembe rin'we leswi vulaka a ni ta rhikhoda endzhaku ka lembe lerin'wana loko ku ve ku album yi famba kahle okay loko ku ve ku album yi nga fambi kahle swi ta vula leswaku 3 years yaleyo yi nga hunda na yona ku ya fikela loko hambi va 10 years ku ya fikela loko khamphani yi ku wa pfumeleriwa ku ta rhikhoda futhi hi marito man'wani se contract ya hela hi nkarhi walowo va fanele ku humesa leswi nga fanela ni swi tivi ku ni ringete ku yi hlamula kahle ku ri na mitwa and na mi twisisa swilo swani swa ti-record okay so hi mavonelo ya n'wina na nyiko ya n'wina phela loko munhu a na nyiko swi luma n'wina swi fana na loko mina nyiko yo cina loko va pfulela music mi ta tlula laya mi sungula ku cina because hi leswi swi mi lumaka so hi ku ya hi n'wina loko mi ri na contract okay let's say mi munhu loyi mi nga sayina contract na CCP fana na album leyi sungula a yi humesiwa a ni sa mi yi sayinelini swi fambile yi humesiwa hi wona yi tirhi kahle hi ku ya hi hina vayingiseri so hi ku ya hi n'wina swi kahle ku kumeka mi ri ka khamphani leyi yi mi controlaka ku ri mi tirhisa ku yini kumbe a swi kahle ku va mi ri ka khamphani yo karhi ku ri ku va ka contract swi kahle hi ndlela yihi and ku va ka contract a swi kahle hi ndlela yihi hi ku ya hi n'wina njhe no naswona sweswo ni mitwa kahle ku fike ku ri na xisolo lexikulukumba ka vanhu ku fike ku va na xisolo lexikulukumba ka vanhu va ka va vulavula leswi va nga swi vulavula kambe mhaka yo vava i ku loko ni rhikhoda ni heta ku rhikhoda ni pfumeleleni ni ku a swi hetangi 6 months ku nga tivisiwangi xitiviso xa ku khamphani yawa
not even 3 years letiyani amina ina hi nkarhi walowo ku hume xitiviso xa ku khampani yawa. Okay, ivi khampani yiwa yi xavisiwa. Se loko khampani yiwa yi xavisiwa ni ya tshama hansi na dokodela ni lava ku kuma tindlela hi mhaka leswaku dokodela i munhu loyiwani ni u tshembaka mina na namuntlha na sweswi u le henhla ka vona. Tanihi mhaka ku ri loko mina ni va vona ni va vone hi xivona ni pfumelelana ku tsumi ya mina a yi ni nyiki munhu wa vona. So loko ni ka ni va vutisa lexi va nga hetelela va xi vula vo vula timhaka ta ku khampani yi xavisiwile se a hi kombeli ku huma ka khampani leyi nga laha hi nga xaviseriwa kona hi kombela ku huma. Se va ni vitana hi fonela ka vayisa lavawani va nga sala va take over la khampani. Se swi tikombe vanhu lava va ri like vanhu va ku huma matikweni ya le handle vo fana na mapulanyana swona vavanuna lava va pfumelaka. Loko hi fonela ofisini va kombela Dr. Thomas Chauke ku ri a hi kombela ku mi nyika nkulukumba lowani va xi vitana clearance va arile. Okay, se loko va ala ni ye amahlweni ni ta ni ringeta ku hlupha producer ya mina ku ri se hi endlisa ku yini loko swi fika lawani hi fanele ku hi huma hi mhaka ku ri nyiku yi fanele yi yisiwa mahlweni. Yes, yaleyo ku ri yona wari ya mina ngopfu ku ri ya. Se va ni nyika xitsundzuxo xa vona xi ri ni ze ni hlangana na swona. Wa tsundzuka ku ri a ku ri nyorexi se sweswi swimatsana a ni yo hlangana na swona leswi. Se sweswi leswi u nga hlangana na swona a hi mhaka yo hlupha hi ku mina ni kona. Hi ta endla timhaka ta leswaku loko hi fanele hi tirha hi ta cinca vito. Hi ta cinca vito hi tirhisa vito rin'wana hikuva vito leriya ri le ka khampani. Se loko ri ri ka khampani ri sayiniwile ni vutisile leswaku swi onha yini ku hi ri tirhisa ku ya mahlweni loko va ta ku khoma va ta ku khoma va ku pfalela. Mi sayini contract. So se ni khoma ku chava ta ndleka ni sala na tshembela ka dokodela ku ri dokodela va ta ta na ndlela ya kunene swi tikombile ingaku va fanele va ta huma mano mara a va huma mano andaka loko ku vi na ku vilela ku ri nyiko ya mina yo tshama. Ni fanele ni yisa vuyimbeleri bya mina mahlweni. Se ni ya ze ni ya nghena ka ti-studio ta kwalomu tindlwini. Ni tsundzuka ni kuma buti un'wana va n'wi vitana ku ri i Juda. Hi laha ni nga endla tinghoma ta vumbirhi leti landzelaka papila ra kanana. Se kambe a ti nga fanelanga ti vitaniwa papila ra kanana ene xinepe xa mina nghohe ya mina a yi laveki. Okay, nghohe ya mina a yi laveki. Loko yo laveka nghohe ya mina ka ha ri papila yi laveka nghohe ya mina ka gurupu yin'wana hoyi xi dyoho lexi kulumba ngopfu i case. Se ni nga swi tivi ni ta khoma sinyamunene nyiko yi fanele ya mahlweni. Mara hambi swi ri tano ni kombele mhani la kaya ku ri hi nga endla njhani na va ku sweswo a ni swi tivi swi le ka wena mara hi ku swilo se swi tshamisekile swin'wana swa vupfa hi leswiwani a hi ringeti ndlela yin'wana. So ya endla album ya vumbirhi ya ku landzela papila ra kanana. Album liya a ni vonekanga ka yona ku vonake ni mhani na n'wana. Se ni fostela ku la ku ta ni fanele ni thwa vito leri ri fanele ku tirha like a group. Ni swi twa ku vito ra papila a ri humi ri tshama ri ri kona. Se ni fanele ni endla yini sweswi ni kume ku ni fanele ni thwa group ya vito
mbilu ya mina yi vava ma ni nga swi tivi ku ni ta ndla yini se ni hetelela ni ku na ha tlhelela ku hlaya futhi ni ku i hlayani na Hlaluko Mathosi sa ni ringeta ku tumbela yin'wana album leyi loko yi huma album yi tirhile ku ya hi mina yi tirhile album swinene. Okay, loko sweswiwani mi humesa ku ri n'wina ntsena? Se a ku ri mina ntsena. Distribution wise munhu loyiwani a ri ku pfuneni loko ku huma album leyi hlayani na Hlaluko a ku ri Khulukhumba loyi ni vulavulaka hi yena ni nge i Judah hi yena loyi a nga pfuna swinene so kambe a ku ri na vanhu lava ni seketela hi mhaka ku a va langutisile timhaka ta papila leyo sungula ku na vanhu lava va nga ni teka loko se manjeni va tivisi ku ni le studio va swi tsakela va ku tirha studio ta xihakelela va tsaka ma se hi ndlela yaleyo ni tirha loko ni tirha album yi huma yi xavisile hambileswi a yi xavisiwa hi mavoko mara yi xavisile fike yi xavisa endzhaku ka loko yi xavisile swi tlhela swi teka nkarhi wo leha futhi ku ya mahlweni no humesa album se loko tatani Chauke va ta vuya loko tatani Chauke va vuya va ni fonela Dr. Thomas Chauke va ni fonela hey ndoda kasi u le kwihi ni ku ni kona swa vuyimbeleri ni ku swi kona swi le ku endliweni va ku tana haleni tata ku endleka yini se swi ri kumbexana i nkarhi lowu a se a ku ta fanele ku cinciwa vito ku tirhiwa hi ndlela yin'wana leswi a vurisi swona Gyan Mathosi papila ra Kanana yes so ni ya fika loko ni fika a na ha yi na demo phela se ni ya na album leyi nga huma yi nga endliwa swilo hinkwaswo swi hela hi ku ya hi loyi a tirha na yena hi leyi se a xavisiwa hi mavoko se loko ni fika ni tsundzuka tatani Chauke va ni teka ya Avenda a ku lunghisiwa movha wa un'wana na un'wana tihomu ta vona a ti endli ku movha lowani wu chayisa hambi yo chayisa homu hamba swi endlisi ku yini a ni na vumbhoni la kahle se loko va ni teka va nge u ni kuma ni ka ni ya Venda a hi fambi ta famba hi ka hi yingisela se hi famba ni swi tiva ku la ku yingiseriwaka ku fanele ku miyeriwa ku hwile se va tlanga music loko ya va tlanga music loko ya hi famba hi za hi ya fika Venda cheka movha hi kuma ku movha a yi se hela mara va fike va hakela hi jika hi vuya loko hi ta hi te loko hi jika khona ya ka Mhinga hi ta fanele hi kongoma ka Xikunda va ni vutisa xivutiso ve ri ka mina Mathonsi tingoma letiwani hi to leti hi faneleke hi tirha hi tona se ni ku se ya tirha hi tima njhe ni ku letiwani se ti xavisiwile already ti na vanhu already ti na vanhu letiwani va ni vutisa xivutiso xa vumbirhi va ku se tin'wana ti kona ni ku tingoma ti tele ngopfu ti tele ngopfu tingoma tona siku na siku tingoma tona va ku hi ta swi kota ku rhekhoda album ya vunharhu ni ku ya se va ku okay swi lunghile ni kombela hi nghena studio record ivi hi nghena studio Dr. Thomas Chauke a va ni hlamuselanga ku hi ta fika hi tirhisa ku yini volo a hi nghenini studio ene ni tsundzuka ku ri le ndhaku leyi loko hi rhekhoda papila ra Kanana ku hume marito yo huma ka vona ku ri vakhaphani va ku nyike studio lexi ku ri xin'wana na xin'wana xi fanelaka ku xi tirha u ta xi tirha a studio xa Humba se ni twa yi ri mhaka ya kahle ni ku xikwembu se xi vuyele embinyini xikwembu xi vuyele embinyini ni tsundzuka ni lava mani wun'wani a va n'wi vitana ku ri i N'wamabutsu se a ri xiyimbeleri na yena
lava n'wi tivaka va n'wi vitana Shelly Ximambana. Se mara ni ri na problema ya ku Shelly Ximambana wa nghena u lava ku yimbelela na mina and na themba u ta yimbelela mara hi ku a nga khongeli munhu lowani u ya yimbelela swilo swa njhani kumbe ku a nga khongeli because yena hi busy na gospel hina endla gospel yena u ya yimbelela njhani ni fika ni teka ku tshemba ka mina ka marito ya ku a ni byela ku hi nga ze hi lava no traina kumbe ku endla nchumu hi nghena studio na tinghoma ta wena se hi mhaka ya ku ri album liya ya hlaya na nhloko a ni endli na yena so a ni n'wi tshembe ngopfu ni n'wi thwa na vito kumbe u ti thwe vito yena a ri kerekeni loko a yimile mhaka ku a ni fanele ni ya promota album liya ya hlaya na nhlalo loko a yima ka vanhu loko ni n'wi kombela ku a fanele a yima a va na hungu a ku hayi hina hi vanhu vo khongela vito ra mina hi mina xidakwa ri vhela ri sungula kwalaho a ni n'wi vitana hi rona a ni n'wi vitana hi rona se hi makumu loko se he ya nghena hi lava ku ndla album liya dokodela Thomas Chauke a va yi kombela ya hi nghenile loko hi nghena hi yimbelela tingoma ku sungule ku chayini ni lava futhi kulukumba luya va nge Matsumisi Thomi ni tirha na yena ku endliwa swilo hinkwaswo i munhu la nga nyikiwa hi timhaka ta ku chaya organ i munhu la nga nyikiwa hi timhaka ta ku chaya katara u chaya bass guitar u chaya lead guitar u chaya swilo hinkwaswo se a fika a tirha papa luya se a swi vula ku ni fanele ni hakela mina se ni tsundzuka nkarhi wa kona a ni chache 2000 ku tirha album se hi tirhanyana a chaya a heta yena loko a chaya a heta u lava ku hakeriwa loko se u hete ku chaya ni teka 2000 rand ni n'wi nyika a huma famba se hi sala hi endla yini hi lava ku sala hi nghenisa ti-chorus se hi sele hi nghenisa ti-chorus ku te kwala mpfhukeni loko hi ka hi nghenisa ti-chorus Dr. Thomas Chauke va ku ka mina swi ta lava loko hi heta ku tirha kumbe sweswi hi nga sungula ku tirha ni ta kombela u ni nyika 4000 tsemahlamara u ri njhani na se ni sungula ku yima tindlela ni nga na peni nkarhi walowo mpeni yo tshuka munhu loyi a nga chaya mhaka ku heta ku humesa 2000 ni teka ni n'wi nyika se ni hlamusela ku dokodela ku miza luya u teki ximanana xi ri koranyana kumbe a ni ta pfa ni tipo station xa 2000 loko u n'wi nyikela yini hi nge se heta hi ku swa endleka a ha ta laveka la wena u teki 2000 n'wi nyika hayi ni ku hayi a swi na mhaka se mara 4000 a ni na yona swi vhela swi fambeka a ka ha rhikhodiwanga swi vhele swi helela kwalaho a ni langutele vito leri a ri fanele ri tana nkulukumba wa munhu leri a hi fanele hi cinca hi vonisana hi rona a ra hava nkona after loko va ta va mi byeli ku ri hi lava ku tirha mina na n'wina after loko mi ta va mi hluphekile mhaka ya tikhampani mi ta nolwa n'wi mi ti byeli ku ri okay sweswiwani swi ri loko wo fika hi tirha sweswiwani kumbe kumbe ku ta va na nhlanga wo huma ngati na nhlanga yo huma ngati na ni tirheli mani ya a ni tirheli a ni tirheli ene n'wamabutsu a nghenile ku tlhe ku vula vona va ku n'wi kuma kwihi lowu a yimbelela mani luya se mara hambi swi ri tano swi vuye swi tsandzisa hi sweswo album number 3 yi feyila a ya ndliwangi so ni tshama ni hleketa no se manjeni nyiko leya mina leyiwani yi ta ndlisa ku yini hi nkarhi lowani tingoma leti ta mina leti ku sukusela ka papila ra Tanani swi teke 6 years loko ni ya humesa ngoma leya ya hlayani na hlalo swi tlhela swi teka 6 years ku ya ni ya humesa album ya un'wana so
ni hlamusela kulukumba un'wana kulukumba loyi loko ni n'wi hlamusela a ku ka mina no man a ku na thirawulo loko ku ve ku studio xi lava mali hi ta hakela hi ta hakela wena tirha u ya mahlweni a se swi kumeka swa kona ku Dr. Thomas Chauke a va nga ha swi tsakeli kahle hi mhaka ku se a ni tsandzekile ku humesa mali liya va yi lavile nkarhi walowo plan i yini hi tlhelela futhi ka kulukumba loyi ni n'wi vulaka ni nge i Juda kulukumba luya u fika tirha na yena se a yi endla album ya vunharhu leyi ni nga yi thwa Abraham so a ni ri na makungu ya ku ni ta fanele na mina se ni humelela xikan'we ni ta fanele ni humelela xikan'we vito ri ta ciciwa ni ta vona ku swi ta endlisa ku yini se hi laha ni nga thwa album ya Abraham and then i Papila i Giyani Mathonsi na Papila tsene ni humesa swa kanana na swin'wana hi mhaka ku ri a ni vona nga ku i mihleketo ya kahle na loko siku rin'wana no vutisiwa ku le khoto wa kona ni ta vula ku ri hayi leswiya n'wina mi swi hlayaka swa Papila ra kanana sweswiwana i Papila i Giyani Mathonsi na Papila se ni kwa swi lunghile loko no khomiwa swi kahle ta tenga hi swona sweswo ni humesa album liya ya Abraham and then album liya na yona xavisa yi xavise kahle swinene ni twa ni ri na ku themba ku ri hayi nyiko ni nga na yisa mahlweni ni tirha hi ndlela yaleyo naswona ni tshama na ha khomiwa hi ku chava ni khomiwa hi ku chava ku hele malembe futhi matlhanu na rin'we so ni tsundzuka ku ni fanele ni endla yini hi laha ni nga ni endla nghoma leyi na ha ku yi endlaka sweswi yi nga huma hi 2024 album ya number 4 and then yi ka yi vitaniwa Giyani Mathonsi Papila Parliament Papila Parliament so album liya loko se manjeni ya yi humesa laya a xikarhi laya ka Abraham ku ve na munhu la nga nghenelela yena a ri misiyoni a tshamaka a phikizana na mhani lava tsanana ku a nga va tlula hi ku yimbelela se loko ya hi recorda album ya number 4 se a hi ri na yena loyi n'wamabutsu a nga ha ri kona se loko hi humesa album liya na yena ni voni swi antswa leswaku ni tlhela ni n'wi vitana futhi hi mhaka ya ku ri yimbelelo ra yena ra xiyimo xa le henhla swinene ni vona swi fanerile ku a va kona laya ku na album leyi ya number 2 ya vo Ihlaluko ne online yi kona no album liya online a yi kona ka yona yi xavisiwe just yi xavisiwile ntsene ka online yi nga ngheni mara ni twe ni va ri ku tiva kokwani ku kombiwa swa online mina a ni swi tivi swa online ni lo twa van'wana va ni byela ku ri album ya Papila ra kanana yi kona ka online and yi xavisa swinene tanihi laha ni nga mitiwa na n'wina mi ka mi ringeta ku ni komba ku ri album liya yi tirhile swinene se ni ze ni vona na van'wani vakulukumba va tala kaya va fika va ni hlamusela ku album ya wena yi tirha ngopfu man album yi tirha hi xiyimo xa le henhla yi tirhe ngopfu man yi kona ka online yi kona ka vo YouTube yi kona ku hinkwako yi kona hinkwako yi kona van'wani va yi tlangisa va ka va ni fonela va kombeta ku ri ve le ku yi tlangeni mara swilo sweswo mina a ni swi tivi leswiwani swa ku ku na ku teka album munhu a yi nghenisa ka ti-Spotify a ni swi tivi a ni swi tivi swi sweswo mara yona yi kona mara n'wina a ku na peno tshuka lowu mi nge le ku kumeni a ku na nchumu na namuntlha na sweswiwani laha kaya lawani ko nuhandla mara na swi twa ku yi kona se no va na mihleketo ya ku swa endleka khampani yi hoxile ka ti-online letiwani hinkwato
leswi ni nga tshama ni hleketa swona se kambe a na ha ri na goza leri a ni fanele ni ya ri teka hi mhaka ya ku ri a ni nge ku na dokodela se dokodela loko va ri kona la phakati ka swilo leswiwani swi vula ku dokodela i khale va ka va famba gondo leriwani ndlela u kombohela vakhale kombohela vakhale se na ringeta ku vulavula na vona minkarhi yin'wana ni tira ku va kuma ni ku ni na mahungu a ni u fanele u nyikiwa nkarhi wa ku ya nkarhi a wu kumeki na namuntlha sweswi ni nga ni vulavulaka na n'wina nkarhi a wu le ku kumekeni mara se ni yini ya cheka hi nexe ka bindzu leri hi mhaka ya ku ri loko ni rikhoda parliament a na ha rikhodangi kona ka studio lexi a ni rikhoda xona ni nga rikhoda ka xona Hlayani na Abraham se ni rikhoda ka studio xin'wana ka Kovana i kona mufana wun'wana va n'wi vitanaku Mugewu the Junior ni fiki ni tsakela ngopfu voko ra yena u na matimba ma n'wana Thomas Mugewu njhe u na matimba engaku swa fambelana se mara hambi swi ri tani loko ni fika ni nghena laha ka kumba luya Mugewu ni tirha na yena Mugewu yena nga ni lemukisa loko a ni lemukisa Mugewu i ni lemukisa hi ku vula timhaka ta ku album ya wena yi tirha ngopfu leyi ya Papila ra Kanaka se ni twa album leyi yi tlakaku i volume 4 letin'wana ti kwihi cause a hi ti voni ene hinkwavo vaseketeri va mina va ri ku ti laveni va ti lava hansi ne le henhla van'wani va ni fonela a ni swi tivi sweswo swa ku ku na ku nghenisa ka tinsimu kwihi se kulukumba luya Mugewu a nge ka mina tinsimu leti loko hi heta ku ti tlanga a ni ta kombela ku ri u ringeta ku ti kwacakwaca ku ri hi kota ku nghenisa tinsimu letiwani ti va ka online se kambe a ni ta kombela ku ri loko ku ve ku swa koteka na titiya tin'wana a titi hi ta ti nghenisa hi ku loko hi nghenisa album leyi swi ta vula ku na titiya tin'wana ta pfumeleriwa ku nghena se xiphiqo lexi nga kona na ha ri ku chaveni na sweswi ni chava matirhele ma album liya ya Papila ra Kanaka ku ri hi ndlela ya ku swa ni chavisa na yena Mugewu loko a ni byela hi timhaka ta ku nghena laya ni twe ni chava hi mhaka ku a ni se swi tiva ku swilo leswiwani swa online hi loko swi tirha njhani loko ku za ku ya nghenisiwa munhu ka online yena n'winyi wa album a nga swi tivi swona swi wrong because na loko a ku ri khampani yona leyi a mi sayinini na yona ka album yo sungula na n'wina a mi fanele mi ediwini ka ti-royalties laha n'wina mi nga tirha phela leswi ya vona loko va mi sayinela for distribution for marketing for yiniyini ku ri na loko ku ve ku na let's say i funeral cover yi lava ku tirhisa majuda kumbe yi lava ku tirhisa kwaya ka Papila ra Kanaka va kota ku ya va select tinsimu letiya still loko va tirhisa risimu letiya sound leya ya n'wina na n'wina ku na khadi ra n'wina is either FNB Capitec hinkwato tibangi letiya leri ri tlokaku mali every month ma swi twisisa i ti-royalties ta n'wina ma swi tiva ku ri Sambro yi ni rhumela mali hi ti-15 every ti-15 yi fanele yi ni rhumela Sambro mali yo karhi ma swi twisisa so loko a vuli sweswo leyi mi rhikoda ka yena swi kahle because lexi xin'wanyana ni xi tivaka na xona xi nga na music distribution ku na swin'wanyana va ngo i DistroKid yi kona na yona nga ri mi humesa 300 or 350 mi register ivi mi kota ku faka tinani ta n'wina ti-bank details ta n'wina loko se yi sungula ku ndla mali leyi na n'wina mi kota ku kuma something loko yi ri online ma swi twisisa so letiya tin'wanyani ina u tiyisini Mugewu a ku ri ti fanele ti va online na tona
because vito ra n'wina is well known hambileswi n'wina sweswiwani mi nga ri ku geneni mara fan base mina fan base hinkwayo out there lava va byelaka ku ri ha lava more music kumbe hi nga ha wu kuma njhani music wa Tatana Mathonsi. So loko ku ve ku na vanhu lava va nga ri ku mi support-eni swinene ku na vanhu ni twini mara leti mhaka to va nge te fambani me record a studio ta hakela laha hi nga ta hakela kona ti-studio section. Loko ku ve ku hana vanhu lava ha lavaka ku mi pfuna hi swo tala cause hi tshamini tolo kumbe tolweni wa masiku hi kha hi vulavula mi lavela timhaka ta music video ku ri no hava set wo tshuka na swi lava ku tikuma ri kha ni shootela music video vanhu va kota ku va ni vona straight ku ri ti fambisa ku yini. Loko ku ve ku na munhu a lavaka ku mi pfuna kumbe ku hoxa xandla va nga mi kuma ka nambara yini? Mani a ni lava ku tlhela ni hlamula hi ndlela ya ku kongoma ku ri na loko ku ve ku va ri kona va ta tiya hlaya ni lava ku hlamula hi mukhuva lowu na namuntlha loko ni endla nghoma yin'wana na yin'wana leyi ni yi endlaka laha emahlweni ma mina na swi vona leswi endliwaka loko a ku ve ku endla music video swi vula ku ri hinkwaswo leswi swi nga le ku endliweni na swi tiva ku ri ku fanele ku endliwa leswo karhi ku endliwa leswo karhi ku endliwa leswo karhi. So hi ndlela yaleyo ni le ku laveni vanhu vo ni pfuna a ni lavi vanhu vo ni pfuna ntsena ni ta tlhela ni lava na vanhu vo ni pfuna handle ka music video ntsena a ni ta lava na ku loko a swi endleka va ri kona va matimba va kota ku ni twisisela ku ri album ya Papila ra Kanana matirhelo lawa yi ka yi tirhaka i va mani lava dyaka mali ya kona i va mani lava dyaka mali ya kona hi mhaka ku ri ku chava ka mina ku ni yisa ka ku loko ni tirhile ku fana na sweswiwani ni yisiwa ka swona sweswiya va swi vulaka ni nga swi tivi ku no swi tiva swa ti-online teto a ku heteleleni swi vula ku na yena mugeni nkarhi wun'wani u to hlamala na yena a twa ku ve mali a yi fiki ka Mathonsi se swi nga tiveki ku ri se ka endleka yini. Se na valava lava nga ni pfunaka ku lavisisa timhaka ta ku i mani i khaphani or ko va na munhu ntsena ku vugevenga byi tele loyi a nga nghena a tsarisa tinsimu ta mina ta Papila ra Kanana lero loko va n'wi kumile kumbe a ta ni twela vusiwana hi mhaka ku swilo swo tala swi le ku fambeni. So hambi swi ri tano ka nambara leyi ni kumekaka ka yona nambara yo sungula i 076 yuku 553 yuku 6099 and then nambara ya vumbirhi i 078 40 45 619 hi laha loko a swi endleka ku ri na van'wana lava nga le ku langutiseni ka nyiko ya mina leyiwani yi nga le ku tirheni ka vanhu hi ku ni langutisile ka ngoma leyi na ha ku yi endlaku ya Parliament loko yi hoxiwa ka leswiya ni nga ni swi tivi ku i swini no hlamala ku swi twa loko ni cheka laha ni kuma swa ku na vanhu vo tala ngopfu lava nga le ku landzeleleni ku na vanhu vo tala lava nghenaka lahaya va viewa va endla swilo hinkwaswo va chayisa hi ti-Spotify va endla swilo hinkwaswo se ni vona ingaku loko ko va na munhu loyi a nga ni pfunaka swilo swo tala swi ta famba. Okay, na leyo hetelela album na yona yi kona online mara leyi mi nga ri ku kumeni ku chumu hi swona leyiwani yo hetelela ni ta vula leswaku ni le ndleleni ya ku hlengeleta na swi tiva ku ri ni ta vuyeriwa hi yini ka yona na swi tiva ku ni ta vuyeriwa hi yini ka yona nakona ni ta fanele ku endlisa ku yini ku ri ni kota ku vuyeriwa hi marito man'wani a ku na xihlamariso lexi ni nga xi hlamala loko album liya ya vumbirhi ku a ni hi tshami hansi hi vulavula se album liya yi nghenisiwile akhawunti na hinkwaswo swi vitana Gyan Mathonsi na Papila
so leyo hetelela hi yona leyi nga endliwa hi ndlela ya right laha ni pfumelaka timhaka ta leswaku loko ku ve ku vaseketeri va mina va swi twa a va tirhi swinene hi matimba ku ni seketela va ka va kombeta timhaka ta ku album liya yi ta endla swin'wana leswi nga ta endla ku ni va na matimba ya ku vuyisa volume 5 hi mhaka leswaku na sweswi ni busy ni le ku tirhaneni na yona leyi nga ta lembe leri a ni na mihleketo ya ku loko vo tirha swinene tingoma leti humaka la kaya ti nga ka ti nga tsandi hi nkarhi lowu nga fanela nkarhi wun'wana na wun'wana va ta fanele va tikuma guys tinambara leti mi nga ti kuma kumbe leti mi nga ti vona ka screen a hi tinambara to tlanga hi tona guys, especially n'wina ma 2K because ha swi tiva ku ri mi tale ku huwa i tinambara ta vanhu lava va lavaka ku va fikelela i ta tinambara ta vanhu lava va lavaka ku va phusha loko swi ta ka mhaka ya music. So loko mi va mi ti vone tinambara teto a hi namba yo tlanga yona, is only for people who are willing to help, lava va lavaka ku tsambuluxa va ri yini Xitsonga xandla vanhu lava va lavaka ku pfuna guys. A hi yeni mahlweni very leyi ya papila na va ri yini Gyan Mathosi na papila parliament ne yona yi kona online guys. Let's continue hi phusha hi streamer letin'wana na tona ni sure ku ma tshembisa ku ti ta fakiwa kwala mavhikini malama ta ti ta va ti ri kona please. So guys a hi streameni guys, a hi streameni loko ku ve ku na YouTube channel leyi nga kona ya Gyan Mathosi na papila a hi yeni kona guys, hi nga yi anywhere la hi nga ta vona something vheta hi ku streameni. So a hi streameni album leyiwani guys, vunanga mi switwini ku ri a ku japa like you've been fighting guys, ikhale va ri ku lweni na mhaka ya music ku ri talente loko ri na talente swi somehow guys mi nge swi understand until something swi humelela ka wena. So a hi yeni mahlweni hi supporta both Gyan, a hi yeni mahlweni hi supporta ndyangu wa ka Mathosi va ta kota ku hi phamela leswinene. Mambirhi manharhu yo ma hetelela marito mambirhi manharhu mo hetelela ma kona mani ya ku ka vaseketeri va mina ni na xitshembiso lexikulu swinene xa ku ri loko ni sungula ni hete malembe ya 5 na rin'we ni vuya ni ngeta swi va tano ku ya fikelela loko ni ta humesa album leyi yo hetelela ya parliament. So ni na ku navela ka ku loko swi ri tano ni mi tisela tinghoma hinkwato leti nga sala ndzhaku kona laya mi ta fanele mi ti landzelela. Marito ya mina yo tiya i ku loko hi karhi hi tirha hi ri na ku tshemba, hosi Xikwembu xi ni phamele matimba lamakulukumba ya ku endla tinghoma ta vukhongeri. So na ta ya mahlweni ni mi nyika tinghoma ta vukhongeri. Lexi ni pfumelaka xona i ku ni seketeleni, loko mi ni seketela na mina na kula ni kuma matimba ya ku ni va na ntamu wa ku yisa amahlweni ni ya ntsala tinghoma. Leswi vulaka leswaku loko n'wina mi ri kona ni xoko lembe na lembe hi ta twa tinghoma, lembe na lembe hi ta twa tinghoma. A swi nge endleki nga twi tinghoma hikuva tinghoma masaka la masaka ti kona hi phameleni hi sweswi lavaka sweswo. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, press the notification bell. Every time we drop anything you will be notified guys. A hi fambeni ya streamer volume 4 yikona ya Gyan Mathosi na papila parliament guys. A hi yeni ya va supporter guys. It's coming from long way guys na mhaka music. A hi va supporteni na vona va kota at least va kota ku tela va ti endleli chukela, va kota ku tela va ti endleli swigayana nyana na vana. Kanmamba cancel both Gyan ku khesa mina thank you khesa mina ni lo rivala na timhaka ta ku mi ni pfune ngopfu ku vona ka Thank you for watching Gyan Mathosi story.